Malungil tutaw, kung kadamar martial program rigide pia, rato taut, makatukok tiyaw ay sa atarabuay, atarabalul, wase tial program rigid, rato taut. Tokor bela on klela at translator to implement, to put into action. Tial program amal di masaw tatako hiraw reor. O makatamal mereng asule la Dios gukno sa edel may madik iwit tial kaya bal bata se markong gukto mo lang mal masaw la kambes ang lamay banket. Proverbs 16:24, pleasant words are like a honeycomb, sweetness to the soul and health to the bones. Altor belang wasa ungil tokoy awahani ngungil rareng Nguay laut, why say, ngungil rareng, Emily C. Abatangir. Why say. Malungil tutaw kambes, at tukubet sal, okya karigit pia, kambes ko soley. Di siya kalmakul si, Masaul. tiyan siya do taut, seldo, agid. Why say. Bekla adrol taut. Why say. Malungil akal tiyan siya ay win sa taut. It's exclusive, hindi bekla adrol. Kumal masaul pia til alang kadamla mo malo masarungud, kadamatingel masendia ka til tang, amrul til imol ang amrul laureo rokuy, kita rokuy, mal masaul. Welcome to the taut kambes. Oy. Kamkar ay sa kamami, ngakamapia ko ra. Kita di conversation, kamal di relax. Maki okay ra ken anting maral sel go to close to talen, sel ulela show, sel first part ra show. So mamar ata pololo tong ngalkaw wase kawa other belaw pataang kamle elerger makukura share el kidel say gide. Okay. Kapailo nga lagi may say. Kami aman misaw le Irene kau mapia, aman misaw tial di kote di bok portial tol do taute. Sel dula se do taute. The first thing that comes to my mind, sel ra kuniwo nakamura rutel mo presidente. Sel mle campaign lo kana se do taut aurungulet. That's so right. Morgo sera Luin kuk lutul mo rawi eleksyon en wase idolo mo la maurungulet. So igil Mal klabo kal tablol tokoy. Ang suakal tokoy ang suakal absur bato ka politics maklo ol rawi berege gitu ora tokoy. Di nga ka ang klega ong erung kampes ka sole. Nga ka ngaligil na ruba ka orior. Ya ka adira ang artmao. So nga ka ngaringia akal tangat ring ngaringia aru uta kama aru buku kama aru ulek oy mungwal ngaringi sel kora adrungul kawa CPM kora o tu itangi sengi ra abekal time di ngaktiara aktiar orior men mutrela imlongal tangat ring ngaringi sel el ne program ra housing, sila National Housing Commission, ako naman at maklan niya. Oo, manglo sa bekal kukunganges, emlorulia, AWSL Blig, ang aralis nga kara ayray. Oo, isi. At tartigan ng tangat. Oo, isi. Oo. Entiak, wilar mo kule. Malgirel. Tial kampes, adi regal longitudinal kampes rayray. Waklo tel kora reconnect tel morsegi, mga akmal kora wilar mo ke. Maria ngito ko. Hindi na kamo ray-ray. Sel kampes ray-ray. At ray-ray, klela ko ra ka ut mongabli. Sel kampes sel oportial pa ray-ray. Margo ngaringin aldukkel badal me ngaringin kaltukkel ko ra ay ang aldukkel badal IBPO. Oy. Margo ngortial kampas Ino ngaringin sel Amaral Mora North, Amaral Mora South. Ay gel tial. Siya igid alam ko to rin ilo asing campus. Kalau am ngerti alto orang apa tuh asing campus yang ngal ulta ay kal four directions. So siya igid ya si oy. Tiang legal campus siya igid long di siya igid ya. Kalau kora cultural traditional site. Mal interesting pia legal ngakla direkal sel domes ra character ra adam ay gel guk turingi eng dire kal tomo mesel waset tial ngak lang ang ravel gol oy
disseminate collect the information makaplool gire malkampas ka di maliwek ya kamangiya mga katya gidra kalau mga tira time el sawakal kora ngaka aku katal kira di renta apply so akmal sumariar tial ku kora pa esel direkta black por ngila namornya first time homeowner hindi ka din homeowner tial ngal namornya makasokoso I see clown makasokoso kata malan madalo mala akmal namat kay kaltigingela ay atri bogol kioni isaan kang wasi kampes la sel blam de liablim mo dia kat suamal di to trabla amlai emrat murablai ngire mel to emral oldi lay gal lom dilan mo kamral way segil mla kadi to tiabla ka say di ketil mo kamat mo lem lo kol di mal mo ko segil elak mal mruro si siut to koy lega moral mo enjoy gal lom kol mangara ungkuk tara to koy dimla ko uswar ngora tokol rulaw mal mawilarong at the same time ngora empowering I know it's kuk mara tara ngam opera 20 years el sel bok calculator ay gel rent nga kay gel no over 20 years en sebel mga orak kaldera ay gel blar housing nga kanyo la so siya gito mga kaldera ko lo mesenyo asing maktirek share tiyan roots di at the same time kasi tiay kita buk klangal tangat meranga ka mal girel makut maktil wasi magarang arbek other belaw atirek mo ngu osisi utial mo experience wasi so hado wasi labor arbek other silver bile we tend to hindi ka sal ko mal mo mesa se expect wasi arbek ada adi mo sabarir di no baby la time kita katakai ngasio adong level el kawat kau salay kau tengay kau belti karen but more importantly ang akabal men tadiri kan part of the process mesayel ngal sengasela aurior wa toko ethical help para adal waisigi so say kita imol toira National Housing Commission ako mtasang mahal may help para arbitol and I'm sure ang ay kalkawal met tirgid elam direk kan yung doswir mang kadwa yo lang itir maluto smis ay the problem but partners ngida dat makalbalu makapalment loro malungin baka hook sira o singen kami yung first time homeowner singen ay no so kontat makumali siya kami through take that process mong kadama masa say the hook doswir tirgid lemotling sa tayo niluter udo dang melo asi malgiri dro taw tayda more other way ga malbek other looking for housing de kali renting dire ka mongil ka mo ka swim ma productivity ka as a series sen own na blim nga yung success maral to you know important lang ado mesrin sibel dire ka mo ula angeso ma provider sel dire ka losing solution sel marat ko belaw kita dire ka bangale for example to era food security el ang akmalal mo mumla mo sa begal merit mo bebirat may kang maral to lamalal bolan ire mo low ice lo ko ram la beto akmla dual ma fruit trees okay sera lo nga apli ke to kas ali ma kim ka ngel melding el server holding le ta mura da lo mala telal yedla telal robot la sugalate dalalakar to obey lius sausap abo bay mega rebel basir da tel akim na tau ta bebil en area bebil makwase el ay kang makarapo tau trelal sum sa molok mga diktal ut mega dir ngari di ba ikukungil al botto karal makas dia mangtiagi agi dir kamaral ma bebil ya bebil ngarapat tamla mo mung lo ro ay ya ko so ko si lekti ka ela ay ka do ngawal mo kita dolamingga ngaraw era dolan may gali ay na mura ut madil kal lo ro en kal ngal sela pat tamla mo ro magkukal niya
arureng sa rakam besel sa daigang ar mikakal ada direk morning ira rendira waise fruit trees au ngileng food security mentakadil madalmel man mo road mo guk mo to kani si mobto maranga kapag ta mombringa siya nga availability alis kani alone programs ada return mo ra buat makatauta ay guk to ulit plata kan amigel mo kong set approach ra our in our homeland sige hotel wala hotel to putre to blandali kadom daslo asi ada ngana kapal me ugi ada belau ablo on ngani available ultim sa dal wholesale time kan muli dia mal dia ka ngarngile al suma ngani utum en al sesra aborto mal ubang roi travelul dia ka access al morni kada blo ol mertiang e margo e igen magasail utum al sebe edal mo o state government molis e kada osigatti al kada di modo magasay e arbutto kal ada mo apply na kal magasay waiting list ma atiment masupla de al pol equal maklo el malgora pia marbutto kal waset ya baruset keda other belau lo ya kawe campes kada other belau ngire dal ngaringia dalang aklet ma sel bolungi la dalang aklet al malal madalom al miliwek ang maasabi ayat alom daso ase ngaringia ku ngarabliri o market ay gal dalam lir malubet tamaras may gal dalang aklet may kakogil extend al mosyo bayrigi ngarbitar ki arbekal other belau mal deserve tiang so mal important that e masok sa marolosi atras ada gut maklil girel tilang ngaringia tial tokora sales matalong okay aseben mot mak tiagi ngora ngaring gele sell poem lo say two roads diverged in a woods and I chose the one less traveled and that made all the difference so ngal awal blora amatangalaray o meso say ngang mo marayerge sell the portal tokora sales sa umes ni lo say ngire del mo kimer rarongude kabar metin at velo say ngarasoat soat el ngat mok pusat tokora agriculture tokora sales lo gat tokora for example mo sa subsistence living krulia blim eselis ra kanya telgi bangit se mandol me garden al ube kada focus asi ere am ke gerel toko ye dia katse betul mok madro mata governmental provide angation more big scale commercial farming so ako na so asi sel di say do se ngara ka soat ya government and then redirect the resources esmisi ise al sugum kada wase in so dam di si atoy ede sa imol basyon belul to ka adro utmangi government palkat maklia access row maklia nga bay pararan malmo nga bengil mo yan at sa real mo el rural plot of land rural clear able start process sell the aggregate effector say al sung kad mo to kal blay malal madal malit yasay maigang etiak glow and food security blat CCE so that's one way of say that trend ang nga nga scroll ay ida trend na Europe ang ada ko ting ese dul para nga mo ay tigil nga kan group friend na kasi mama agi mo blima na in the 50s 60s growing up ay mga yaw mahunto self bleed nga tangangi ang ayate matu mababay mga naklan maliwek ka rin masters bakit mo mga diyo ka shares ngukaw ya ata mamangi kalmay man yan ko to kan dimlagim tim la ka mataraka tim la ka dito ka raw to pabiyen to ya kan tingel lagi del order am lewaise kay kalblar order timle akang ko matu mababay maliwek malmarang kadamaran kira del mitya so kasi babang tunan mabaras mo say imported goods elak la momes lo se palbato ka public land pato ka public land ang SR alone dia ka pail muklo public land de kare private land mga governmental sumsel mo ko ringi kambe so sa kadamo ngil tiaso atar belaw e pai botol do e pia ka mga kablo lo sisyo de sueda seguida lo se apay la small business arbe kal atar belal ngari aplirir may gaigi del sersir en pai yungi ra omol do ra katala lasers e pai dil tang terung al atar bela masugra auto de o gamesia e restaurant atal amul ka sabi olo magitagil excess say excess magitagil tu mababay ngari apply. Ilap tiba natin orang nak katapai. So ano si
Tomagi tabaway matu doltra anglede bodo para astera restaurant me. Oo, mandira ka plunga sa arit mga. I see. I am really related. You know, kadi imagine sa gidi ulgum sa edas misi sa gidi. Magat pa misi se ngwabol gurula ro kulto ko. Malmara. Gurula to ko era ngokringia import kita misi ya local market. Osu gitra helder tokol tokoy housing cost living expense ka ling ako karala marasto nga sa emal ko lam guruli na apply mang ay kita bay important le sa level we tend to ako kumeslo say hindi kal makita ikal tokol uldas di ngani sel tigingela Albert Einstein lo say the very definition of insanity is doing the same thing expecting different results. Why say masara? So, kudu may reassess. Let's hope ang marala assessment al mo gut magpisi gid mo kudu mod ay galdo. Also we have to be bold enough to try new things. Why say? Musel may sakali. Bato ka kami amat ngailit. Tara klisi ela eka namira blue belaw. At open rablur belaw. Esa kasi open rablur belaw ndak da open ang ilra. Ako asay mbato ka atmel belaw. El sip etlo uspe. Why say? Kina other belaw uspe. Why say? Mar other belaw uspe. Hindi ka other belaw sabel harawra imol are mo harawra imol oltongko. Ang metu uliarayan mo say. Se nga seul government whether national agirel gut partner masel bebiling ng sabedel mga clisel dream mau do swelen gel at dingel arame ya wasi tiang magaray sabela ngeso ang dira kal gira bel en goret sa leadership rigi ma yal kal government la se gira ngarse yung untapped el sabedel gut makli lesel ulgum 1 mile mga katmakli relaral mong kadira kami open na paper at timilar mali mo example tiga gid local hamlet lators dira ka nga ut and dira ka es lators legal hamlet mo ruli access yo den mar atal mari long utma other ka gid representative hamlet tiro but ma matu ka gid land owners para isment isment must be cruel mo ngi access atal matamil yung katamasada sa public servant tiga gid dira takod sa other mo mar asad marang epiya agila tal mo really fire tel public servant why say direct el seldo meseng ela kata tabora yal develop tal balu en ay seldo do list en loyal private sector aka nganya lesor malesi ndi waya kidel dir ka developing apa giretal mesaigal public lender gid encourage sa tirgal mga utaling arigit pial wase la mo makita ka paimngal me el sukum kung sa other belaw linya other belaw ela ka psalis psalat mal bakat arurabli matial bol at tamel elorura sersel leng apol successful ang kay kidal other belaw yarang aliga lata ka tilbor school letil bol merkol kierse tamatangel wase ki bombre engaringa ki boring etiar ulak mo tulisay ngungil larong ko luwase ka kamle part of the new homeowners lang maral bato kar magikanila at even maeli ngani nga color nga kikanila at to si ka apply latam lang mo ilo nga ya rent ang arbab etir ka ater pelaw ititra ta ngot albulubal rent latam memor mera bluri ater pelaw kini ngani nga plirir master seat plus el pala housing sa diri ka Kepra 60,000. Namo gili no was it given more bablang maral ala sa iyo marukol to. Nga experience nga maral ngal tangate ela. Nga metat tirgel ngal tangatel no ngusel $15 million housing loan, soft loan at Taiwan loan tiagel housing program. So NDBP ma pala housing. Sa ko latik nga mate ringil. Dia lamok niya mata. Tabay nga niya mle over 50 el wall blown mate el application ngi ngam la mo dia kafan el se ngwai el ang yak mo apply margo nge temla pre qualifier aro gut to ka mal dingin adim le problem se
because aikal bang kana mo dia kal swallo al sugu mendia ka certificate of title ra ut belum bangkel aikal lebi ko se kal geiser wap kulat yul magentanga am laru dia bang kana mo dia masirak pong ato ase india ang gelo bangkel makme makorasta kalau semirat yang kadang kadang maka era state kalau metaira ya o ais la sendiak ngarakort se dido mesenging hindi mo ngil basul makase malungil hindi isu ase tial ludo do ko di maral diga mga kataram lo ngal tangat ng ilub sen ludo do ara lablay yang mo yak tial so seguire now el mutel tanga ase ela tungut tial ludo do el rulia construct start construct lablay tial bol mereka lablay seguir el time yang mas sel ara la lumber maro construction materials baktira kan lo sei berani letia ulo mong lo dia sel 60,000 al design am longsong sa ara la government gitu le longsong sa ara la construction materials so ela ulo mo kung usay gitu maximum loan housing 60,000 engul marara engul sel design nga kal mamruringi emla magirel kal amla increase nila puntelal maybe 30% more ara la materials Ese luto mong to maskaw loyal list? List ra state public land rai el ngarang rigil. So say gid area list sa residential area. Til ay gid ya ako tangalil ngo masin orior may rai mao masin tarigal state ta mo apply til ay gid strategy. Nga ka olingit tar mong uteling kay gal government tulwase pomreli sel mo alone ngak maktira kan malalon sen walon rabang kal mortgage emutial utama partner ngi tial play malakad masal pera mortgage sa every month the pera lisa every quarter I see albot tadrangot albulu almara marigel esabin mararal ti wana mortgage en tial blay tial lat hindi akal kukil kakarosal pay sige ta mal kurang lo se por state mo adu inkira la government mo ase al soko mangambes al other belaw pial other belaw irene other belaw tinaka other belaw abol oroid mangam tira di other belaw medang tial list at the turner ngi lo seng lat tial mo part tial mortgage malakam asal kakaros so malungil leng ela kami ulguk ngara wasyo bai ma igang amdang rit lagi del concept ela ma aladra igal lending institution samter amdang rit del concept but somehow it needs to be part of their a housing discussion special kasi emo kad bukut maklil ng sebedel ay process mo incorporated til ay gidel mo part of the lending process ma alone mahal marang le ang kadamarang asule la kampe se pialeng hindi akal sebedel masao ta ko raw al sumadalang aklela at akal kalmo say first and foremost yes and in addition to that hindi akal sebedel malat kalwasay dollar ang alagedra outside del may ela katakat maklitya you know ngaka last year mel alir en tangar niya aran mal ko tangal tirir tir ka ngabe grel at ta ilem la mo mal ka mal mer sa set mal ta dira ka bol dori pri mal tangar early 30s el tamla uri logay tir mamrigel hindi ako gertit mo mo hindi ko kasi kames tirgal ngal belaul el madu sabi L'Oreal malangar sel prime age til dos pe aklisi ela benir all the sweet en ditum la mo o rekrel bela lang to si gawil te al el mortir marang aligir el tira o tetrir ya tara ko mesen mal mo sab el mo kut klise clowl dokat maklim bo sa ela ar el mo RBI longal el mo kut mok la trang clear ireak lang clear sige kita pa ikira del malo mes ngile al suko mangdia ino president surang lup sera rutel mo president yak pakmal akmal siya imo lo urwasi sera do ko mo kampak tel mel mutre lang na mo 8,000 el other belaw amla migrate out so that's a big chunk era population of Lurbelaw beto karmla matmat kita tial le pandemic malaka pandemic may gal suicide last year el ang ma accident makadamral akong dasweng lamot time el maral kiret el di lang kasi ko lo ko ni 8,000 lo tara mam no the city kan maasal
dimna kalam tok rakampak di wasi ate alla mo ngi man kita armi del mamri mo mo lu sira mo be ter kita soda progressive ma au klungial mo kada ai del mo el akamal masaule kambia setiayi del guklam sharingi en ngara ko ngot el guk samal gukti share el girel qaul at ka other bela agim dingal wasara editor at tia bela newspaper tia first newspaper Republic of Palau di ka dire kal multi talenta talaga you own your own show ang erong show mang selbebe le ka melasyasing mga ka contractor for professional photographer I know ka journalist dire makakukum ko na share dora so amin dire kal sabetel mo take a break after bidel mutul kanti dia kang nga ka aku mes yang maldim le gare nga ka mal meso kal mongoy selwa ali la kal mor mongoy wa mal meso kal follow sports american NBA Major League Baseball mleso ka ko trivia information mga ka at one time ang sabi dito ng Oakley di name first five tirigel el players sa NBA team sila para yakyu ak name most tirigel star players batting average home run RBI so nga ka sel talame yun Continental Airlines el Merbelao Continental Micronesia yak bora bilas tora pitra mus makmarara Pacific Daily News ito time ang ngaring sel talvel flight akmal din ara sel time abya 35 cents alak almilan metela why say remember sera leme yak all di mo morgo misil mora sports section emoy so say gidia sel go meser tial to nga ngara media yak me start say gido lo mengiwek ak mengoy wel mol niya gele magazine ra Pacific Glimpses magazine bet badanya lagi ya matya belaw mong larangi sila time ak mengoy el mol aktir ka urior ra Palau International Conference Center ya mga Asmarela Island Times Palau Horizon so nga ka akmala siyasing maktingwa siyasing marko sender ngin mora ider tabela ndira po ko tira atra igal ndi tira nga welcome submission ok yung siyasing ra akmara aquarium akma siyasing ra ko igal tel mangrove tang me ko ra rule siya capture ni sender ngin siya po isa mal plat publish ni yang bar maular this is my work and then I get to see it on the pages wala mo start the book malu sa poems tokor belal poems matokor Miguel tila yang maral so kal dire kal talent kal tokor belal matokor Miguel sele bil accent ngin mora atya belal to publish mal mo ular mo sa sum gamesa claim ko ra ngaya elak ka tewelak na mo siya gida mo isu na ba yak petik yang kam na siya ko sa ikin karak kilos marwang mo ya ko pena Island Times magugara uklo siya article ra Palau Aquarium sila nga sa ka pikri ako ra aquarium makwakora asilo dilo si selvem tu ka magote mora mangrove marail aigal reef habitat malo ko tirak kal mara reef emro ko siya mo sigit siya mal me clone article nga ngaling akpo nga Island Times na tia billboard tia sila page 4 page 5 almost half of the page masya nga article nga siya mo ko anyway sel one ra gotel sawakal time ra siya nga pikrik I mean akman enjoy ngi mlarangi apart ra pikrik ndara education department el tolo establish ra wal ko ra library ese library awan ra a purpose niya tiang awan megen mo central depository ra total information research information magem la published work ra balur belaw at that time the oceans and reef yung eventually tiang encompass all sorts of from culture to science to politics history so mlaring abuy gara piskor lulurio ra pikrik engang lulurio la collect information eme digitized
marko lo ara database sila to ko ligaw. So sa igidia, and then one thing leads to another. Ela ko dia pikrigel start lo kasa submit tarwa siya si ma arikal silverikal simbu. Molmong ngungil nga ka ngal publisher tiabela wa kimlol mo ka watang gimal oil di. Mong sera 2009, kasi 2008 ang election. Ma chanson to review ngam lewin ra thank you ngil publisher at tabela wa ngemlo ombudsman so sera wal ombudsman eng jakalungil ideal wa si ang ombudsman ongra news len mo create sila sengala wala may kal information lol si bal top ra news para conflict of interest mongame esil time nga ako ramla mo klo role nga at tabela malu si samariar mongwa say mal dingin mal ngini kalmeno si okay campes tiagi lagi mamasat tiamo kolli engi am mo dia kal engi aselam mo kasi ang gire kal mo dia kara newspaper mga kami maknang okol buldor tialgis wal ba ang wak kasi am tiari lak magarari so it was like trial by fire I was thrust into that role el dia ka journalism background nga it's just my love of reading and writing say kita wal your passion selbo mo tangel waseng it's your passion kada mo lot kisel wasa Dios sa maskita kay gid sengar gid bebelan da ka mo tangay en kabru lul ada maskakis le ay ka sabel ngaringira al selap tulum marangum and di ka mal Dios perselte al level to di andi siya hikideng aldo manghiga nga ka kutuso to kaya politics akal oy absurd politics Kung waya sports. So mas sports ay gal politics sa sports. So ako mes ay gal element central mo yung public sentiment central ganet to asem elat dia selecto ng muarang. Betul betul. Let's say katirgale ulgumal to ka sports prognosticator alu ulgumal to ka media kasi ka pundits political pundit. Anyway, commentator. So ulak maduli say most ay ganis nga direct develop pelwasi ang nga parang ini sumsel kural mo accept nga igele session material sa house ma senator me betul maturity na igal bills ma igal communication so only mlewe tra ka mtika story ra igel because of my passion for politics yak pro all mtika igel si tegi sel gusto bedi ang ahitra other belar ela ma kung masesel mo yung dire ko man lagi mal appreciate sel mo to so say gida wal ko ramle start nga ako ram mol full time so nga uluriyo ra pikrigel mol 2011 mora media. So you would expect that being in a scientific organization career-wise vertical maka maray para step up di nga ka mal completely activeness to say margo move mora media so you move horizontal so say dia mletre tayo yang aktiara makmara tiabelaw 2008 yang erak para tiabelaw yak nara TV I remember TV 2007 sera dir lo korawa sera mal dir lulmu a studio tira dir ngara ay gal warehouse ra ngamala sila nga CTSI magim narse yak agot tak Marcel mle program gestra Joe Aitaro na ite program ring one again le first talk shows el mol Marcel mol el ang ari nga ilyak program nga kal akmelus di nga kal melus newscaster weekly Palawan na news so I was there from 2007 to 2000 5 years. Masaya ko lagkaringin wasa o ngerong show, alo bang kukulang matang? Ay Cervelaw. Ay Cervelaw. Ay Cervelaw. Ay kaya ko ang archiver tiya. So I did that for 5 years. And then yakngal siya mo ko niya around that 2012 Facebook start to take hold of Belur Belaw.
That was during awal makmul that was during that year ng election. First time election na bela amla mga mga social media. With that so much with range. Betul ka Michael Facebook group amla to betul mem discuss all political issues or campaign issues. Since 2012 So sa igi nga a year before that established YouTube channel. Why say? So ka YouTube channel mol November 2011 establish tial OKK YouTube channel. So right now I have over 10 million views. Malungit. With over 7,500 subscribers. Wow. Most content say sumtak alwita night market lumu sa October 2010. Why say? Sa 2013 nga kangwa got my very own my first bought camera. Before wala ba ako ra. Say gid ak mulmo makmala siya singal mulmo ng mura night market mangitak la lul ang kagid le kantak le dire ka popular Nila? Dia kang Tamara? No kang buy kang Sheldon. Sheldon. Tumitak. Makukore mulme makora mala siya sing. Silver Club Sekpong, kasi nga may Simeon Adalbara Museum. Kasi naman di may lola tripod ringi, maro lola camera ringi. Matiari maral makmo si sim, ulit kau kam kare. Tiradi maral jakalo kay kiyo, sendi akti amal set mo. Nga ka tial ST card nga. Ati tilime mo muy. Atsumak ak film wa ang kagid le Simeon. Adi 2 minutes ak magigi. Why say? Hindi ko sa hindi ka pertiang tay pertial the whole event. Nguk di mangitak lawan adak musel litak listo. Pati mga highlights ay gel ko So, masarap ko ruro gel wise yang maabot nga ka-upload na mera YouTube. Makuk sa clip peringi akti me makfiru lil di katay gel ko intro mga rang play le mer ko upload ringi. Wal ko ra maklo start ringi yang amlol mol kam me mol again attraction viewers and mol. It did not really go up. Seral December 7, 2017, naka-connect tra fiber optic cable. Mal Bagarok ng bolsa begal daily upload na ko to. So sige imol to kasi that's how imol technology sell the mera balu. So just kind of open up another realm. Tilam ralungil lem aktira kal gora ngilan ngo kal wase seral medical technology already mlaning ya other bela wai ka innovator kamla mo kal rayo program la mo ka experiment ta camera ka ma SD card makokora wai ta tu kam les logi dem mouth tiar senta Linsel looking back it was your passion as a kamaldim langal ke something gidin may sel ko ra media related work I guess ang Michelle tokol wasay karuli you feel wasay sel makat maklik yang kam lakan tribute something al morablo el tirigel nguktia kamin sertir maguktia kasuil mo mesa ikalsio malutuk remen sekal al tatu amla moringia ate liran mo mang sel ngsuamal you engage the public at that level mang dirigel wal wala fuel ang kaplo oil si marurungi lagi dar ada bela ko tul kadang oral tradition hindi so dal orang si omes eso dal lagi kita manguy ar masasal manguy wa oiwi at sector ngil to ko legislation imo ko kita ogen kaya alam na ba kan may ako manguy to pala emol mo en o si 2012 Mr. Salvador Telam sa dirigam le establish a radio rangi. Atiale pala wave station. Agi dirigal all before then agi all di ogohi adadu mol makim adadu sabel. Maruli tial di ong show. Isang connected mo sa YouTube channel okay. Oy era ma Facebook mang ngarni. Din dia ka live. Facebook ka live.
ya sel radio station rata palaway ba direk library ngil at the same time ngoy say kakaplo lorang sering mangari hindi nga ako mawir siya content nga ka ay gay gid al urbelaw alu bang history belaw ay gay gid for example ay gal tial history belaw ligel PCAA volume ay mangari start pre-contact days mera time ra hotel European selme mera igal colonial administration mera US mera ay gat man swab ay gat lagi para museum pia makahalakok pa ko kere pia ka mga kablo also ta klibelaw matiam le ora kadikan mara kambes waseng kamosmo ditial waseng kidel other belaw ngaraw ul mang ngaringi sel teletele tel kora matak tel share elang ka media journalist photographer emla tel experience ka mal clone right kay tel tora information gathering information dissemination it's ingrained in us kaya mo ba kamaya mo tani sige mga ram ka preos kapag sa diesel mo sen ram kora sel de bora ako mesri akmingi sel de bora cultural context ako kumdas lo say kita ada bela ngaringa yel ku tokoy di kidal tokoy raplit masuk mengaringa adu let's say yang merulakar ngarang plel employ bora proprietary cell secret recipe so that's one ang erol ku kumes ini ya say el alblul at in order to survive to get ahead and information is key yes masel baby lakang may information bekik ko say kaur elak Michael Maskaw kamor pa muru nga I see agure ka elak mora to media so nga kangara media maklam nga to urarar why gire so mo to ka ngani ngilul do swim ndia kangal sa ngasela ngilul das marang ndia kal mok ndi sel wasay ndia kami maklusel al tol moray ka ya ada mo dia kal sebe akmal respect understand say because ada ngania aurere longot moklangi I see ilaw ngal kung hindi ka nga bebina consideration sa ni kita kay kanel bulu ngara marigele ngara Los Angeles siya imol arigal engel ngara San Diego dia kalgel dia kalau ngal kau ngartiang yang ayang mora charigi di matangali ko mora bla sural Mumbai siya ay kamat mi ka bang mi ngok media environment kali belaw so awol mga nga copyright dia kalguktil pigi sa Irene Pial me tong ko ko barura ong room so lengko copyright kawa nindir ka ba to di taragi isang kasi ay kal information ngire del kada ay kal information ngire del open ni lekyagi isi sel sugum cordero ta ay kal information engel en valor gadia progress malubang development Isipel betul toy. Ngel adal ngar selo spet tel information. El dia kalangu. El dia kalangu. I end abal di way shaky. Dia kasi pedal helper ngi melangariak. I can information the sunlight is the best medicine. Misal the information sa labor akabal men. Tek ala ulit tagal. Ay nga kanya kalukit. El share information. Then smisi I got in the overall scheme of things. Smisi our governance, our institutions, our democratic institutions, le kira tuira ada sel bodo selector meraplet, and kira you have to be well informed. Yes, selector say kira mo klisi el akabel menterkit, el mo create rawil tanang clear atak. El sugo mandiak yang kukti tigel makasaya ngarinya min sa tire fully resourced asabari lubornya ngarang telet serba maluben tira sa amo sabari influenza abato el moroy dir kita so information akira de lo mesengil way say gidi gila del magangi of course yang kita ngarinya information di kalasal liga
adal lecheng ari asarel ay off limits ay de algi de liga guk understandable wasang confidential elita ke elina ko kile sel katoliko sel closing song asi bomwa seals mi umarbek la sel mo ngin dili ka kada sel for example tamarengi mul mura min gol en mi umarbek at mar mga min ko ka mo o sorry tell like tam tatwa badal me kada mo mi bek elang ari aku tara tretan and dakal share information and this is very interesting elang ari ngil eyes so ikal state government sel pong akwasi ngani members kasi sa sel obok akaku ay setila siya olbida kalulara senate ma house servol mereka igel session ertir tugut mok igel agenda items igel document sa session materials yagi mong mind me magyome se organization makmulay gal state government la se ka igel mo kay mo igel tiran amor archive ertir ondi kom from the media gimelal mel okay bueno ako tamay nga sulir at media yale open government act at tiria ulmong lorngi lepasan mulla amelak mal yang correct sa ikal bebera state government la se ya kada lagi easy selangan niya sa material sa mo katmak lemal me mata magi mo me se mo hindi ako material la se albebi ratae mengani ang mil ais nding dia kalsori rol to yang mal dia lektia kita ul al sum al sel kita wasi sel suma ki mo to mal successful ya kabelmenta ang osong sa black front tel merga mam oy mengwayal to rega will ais because hindi kalsori ra funding al khatel mora mesela el atol mera ungil to ko hindi kwasi you know kami ang artiang kami artiang mengartial mora ulabong kami among eman ngomong mo mereka kateliu esel mo mereka kom lumutin mo ay kamang civilian hindi ka so mi misi ise gitu telorior misal o mi modangel wasi ngaram na tu ra kapalmento hindi ay sa sel it's a different piece o mga politics lang away gay gitu ko ra make sense to koy sel obang ko completely ang ko ngota o singir nga makaswak sel dili kan besol wasi kulam dasura umarur tel YouTube channel raw my culture raw kulam dasura being of service lo se halak relate yang mal direk consutrir tirgen ngarsel mo partner tel polo tinge ngaringi lungil to kasi man kawiya tuy oy til ay kita awala kum dasura ngi lo sa information lenga kakuktungur nga katokoy raw reor ako tulungin share. Leway sel de interview ra atal mrura rerel ni ako kumatu or say gito lurior. E nga rin rumes ang magkakarel talubot emo inspired. Leto mo kasi lakaw share lo kasi ang direkal mlemring larakumo lemil garang tiagi daw milkat mo. Direkal in addition to that tiagi del program na kara di ongerong show. Sel sumak mora adul ali to album koray akmal ngulme kasi tiang tiang melu sa sirtama Division of Cultural Affairs sa 1996 mukat mokrang ram ang malso site resource lesel nga ulo kasi manggelo ranks bolo dangali ebol sige akapir ngilme yung close sa klang aligel leng akmal di mo feel nga kasi ako nga ka osigal information ang memory nga kamati mailak ko si elak krulil mo bayo tranggel at makmun sa hindi ka to rek to pa yung rose sel mo rose ngi ang lamutul me mal it's more blessed to give than to receive hindi kami to turge pia ito ko rading wa kakrel break to ko ra malimaral mangrang makamral masawla ka besul mal share ka to guk do kan nga media mal ungil ka mal
المقمو source رقاو yung manal kaya del sel copyright kita adre belaw sel do bara to ko kasi teknino gelta ang makara tiang legal gelta bulwak mo performer ni so mal kaya del dira kana ama respect sel mungul le mangol saul I'm glad that kaya source raqaw lo ay sa ongiro show mang lagi ko rams ka ko te alo sa kaya kasi ay gelo relem ang kadiri ka malkloa lemelan kawa ngol dim le ka ul nul mawal lemen lol olta to kolungil to kol mar atra plu den akna long ste al diri ka masori lo na sa tong show ang masaw da gigil okay going back 1922 ang time masabal akmadinga dala kami el shalir at time masabal wa garam paguk mo mesila segid mo قطب all كده كل ما informed and the history كده that we can always نقول كده بدنا لها history كده moving backward was forward بس تيجي ما أدرى الأرى لوكالي تيجي أدرى الأرى لوكالي كنت مقلد المرة كلوغ من أنا بدأت كرسيني سيجي ده باتي ال كورا من مسوم راسيو كده التاريخ التم دخل كمان يقول ويسبيا غمال مساولين كتقاين السيو كتقاين السيو لتيركلي بيلارجير أمرال تقول روريور أكو تكلو تتلين راسي مكاكم كورامو سيجي البلاد اللي أبيا كمو من مسوم يقول مسترير أتل كتير أو مسرة توتر الأنسيس sel soa ma polo tangani dia akmal di mereka suliu pia ko ma ini tiap program in fact tial kom la kut makli tial program yak badangel wase sel laigel tial media community maigel content tra programming metto tiai dia esel tiang what you program oil kora nasional wase كتب الأويل دي مسألة تقرأ بالاتيكس مغربيل عندي يوي كاكيد البرنامج اللي تتريرا كوموس أميول ما هو تتريرا وكرا أدر بيلا المهم تشيل نعم دي ما أسارون وكرا أذو تقول كالكل بيلا ولا وايسي سيل لتشي أكبر أنغارني public event مسا كوسي كم بدل أنغارني كم بدل سيد الرمول متجد البرنامج مو inspire arbetol ngalagel belaw tamo badangel wasi nga kasabi kal wang kay kidal nga kasabi kal mo itir kay kidal ko host del program say dia ala ka bodoru ngi inda kal sabi kal ngu say kidal idea ma klamariar dengan ngi ngu rosil moral baby ra e kado mo say kid ember ko etira ko ngu selul daso e ko kul maral say kid yak lol gundas ngi ang contribution ra oy del program kemultero ngamaru ngi makmal di mereka asuli kayak gitu tial. Kamal masaul makamalmol matiale ongerung show matial OKK YouTube channel kau. Malamol mereka lungil expertise kau ra journalism. Ma'am umalal siya sing ikadruk mangel mutal invite rin. Kamal masaul. On sulang. Okay. Sulang. Thank you.